Nsia abo Ghana de hye mo nyina adwom akwaba e de ba DLFM 106.9 e bana so sense ma hodo a yen sentwe foto hongo montene so kopa ye no osemfo pani atena se asem e mena so se de di kan ye tena se no me de mu sem nyina da eba ebesom wo na me ka sense ma do besom say o ma adwuma ka se bo ne akuche ni nyina agogo ya be fonten ta ka se no so DLFM.online.com Africa se bon na me yen app no DL app no na fin so yen tuning app no adwuma de anso be kwa Google Play Uda no rewie pene wa search DLFM 106.9 ka se wonam so obenya bi na watie edi amayen afenso Facebook no adwuma YouTube ni TikTok ni nyina da DLFM 106.9 ka se bo no ehomfo ni videos ni nam so obenya bi na watimi ahwe edi amayen anumre yi ensam titre bedi ka se roma akotene bia ne se de kan ye putupru enkan ye nsaka every tanto ahera ba kirem se jato ho no ma me ka se no efie do na eja tumi ahye ni nyina da akwa ya ho se me yipa na ye de mu kirem nyina da nso Special prosecutor Eddie wanted notice Eddie Abra Ken Ofori Ata. Make us a Ghana man penny John Dramani Hamad and smart Eddie Atuja H. Remisem. Who be a winning my boarding, Seko Somono, I want to buy mono. But my days obey your home, piano man could tell boy, you must anticipate pardia. Naso man contanya Jumadia, said the Aquas one and say more tatai. About the move once, I've a penny bedroom or so, monsters will be better time on the senti. Woman could tell boo, any money mokai. Ghana Biden Sama Betuja HM say Yakoko Equiafo no mu betwa 70%. Make us say IGP. Any prefer who do be titru any OSP. What declare can of letter say why you wanted bill. Agent Hapa make us say Mustafa Gandhi. Honestly, a deputy director of operations at the MA presidency. Wakasa HM say can of letter no. Baby was shabby dano sabi so wumpa. Omo made ni namuna kwa gina court no mabuna tan no kwa defiase e de mu chemu besema nimre timemphobia mu wa blekuma not e de Sama Betuja say e so obi biara e ka na komato omyem esan say e candidate mienu abaku gina ma endi samanyoko na abaku nsu gina ma MPP amanyoko no e ade omu nina e di kro omu anka so omu nsa omu no omu ye wina e wa bra isi kra e me declare results ye de ba ko piem ofimfim antemu a na se betodwa chese abai we bajese ne mfie ne de yesu akra mfie du numpe ene wo ko short 2020 gold bi ne ade ade a akọ ya hwe ha ne ha shop nu asore nti okotam gold bar bi anya sika kuma owe ni sika beye 41000 Ghana cedis otam no suru dwane meka say no court chese abai ne yeso de page say twe kwakọ jema ne mra etimi eno no edie Okotamane ne important ma yade atimemfo bi e wo honom e kasa e super e kire se yade a eye nsuo bi etata honom enam so ma ye nka de ye kan wa ni menka Adwoa Agyei ye tamane ne important ma enye asem ketwa ana na meme na atwa mu nkran ye da pa ne nyina ne se yem papa Charles Kwadwo su AK Daddy Lumba eko pema ne se ne vaze with Daddy Lumba dwumadie no emu ye da pa sa no mandam ye papa ga se ne wo kire mu sem Nanko peso surprise Ghana for power ye 14th birthday no nanso o chirema birthday no ni manager ka chene so nya boten no chirema nwumbi ade ba bonten no Ghana for yakopọ ya adoma eye match e bosom de dikan e begim sem okroma de simu chiremu nyina e besem anumre en some no pinaka besem say o madwuma ka se bo DLFM 106.9 adwuma koi e na so yasene Make a KJ study abroad and travel consults. Eddie Amo Bibiara and Niji so person Kwamanoni, Uncle Sia dear, say USA, UK, Canada, Australia, Germany, and Aposa China dear. Na KJ study abroad and travel consult for some American must say, bet me Adwoa na on Saka or visa any document na sounds no bet me Adwoa when ya admission or universities and USA. UK, Canada, Australia, Germany, and now China. Sounds na pesa won't call ye Juma Sanya Beya on the Wabusa from Cyber to me a commano. Now ba on Suya Frau Bogadia. Ewa mama be to say Australia, New Zealand, Malta, Germany, Slovakia, Iceland, and Indonesia. So no muso bet me Adwoa and we also make it a certificate to be a the Yana saw back a just study abroad and travel consult to bet chum do bet me. I almost bet row a Juma a 100 man no so quite bet me acquire into Freya just study abroad and travel consult for 0554 415 742 and 0271 298 175 and 0530 332 180. Na me ka o se hu be hia pasa won sa betimi aka nsupa na watumi na wapo mo de na watumi akon kan ede ma na nsu benum nsu a
ne nyina da ɛyɛ Lumba so penti ɛyɛ nso bɛbɔ ma pomodɛn no ɛni matuma kɔn kan yɛ pa ma nsanka bi udwuma bi a wodi a obehia nso wa sɛ fa ne nyina kɔda Lumba so pa na yɛtumi fa nso dodo bi a wɔpɛ no ɛntimi ɛmfa mɛsomɔ na mɛka se nso ɛwɔ maden de fa mfidie mu asɔre so kɔgye a wonum bia ɔha no nya de ebia ɛtumi wɔ akyire meka se no Lumba so pampani for pani pa no ma yɛ adwuma titiri no ma monim ɛyɛ ɛhyɛntwie no wonum kra twi a adwuma na ba wo nso no ma bɔ yɛ atwi no adwuma twa bɔ wɔde afa Lumba so pa mpani for kɔgye adwuma no na yɛ na bosom du a wo nso watuma nya sika de agoboto fra mpani for na gye mu nkyerɛ mu nyinaa ɛyɛ 0555 5 no yɛ miɛnsa 274757 0555 274757 and 0577 475 343 sanso ne yenu madam abanya meche ebutu dansoma ne potem ofan so ne biton ne se momani akwa ne chene kotu bi na na so ye no eben eye Lumba sport no san ben apiatus lane m ko hoy na kotu so mi na wo so nya sika de bi efangu botom fra na homa trufo yi so eye 0557 349 401 0557 349 401 sanso ne yenu ba Mama Vic ebutum ewo eye ofanko owo sport m oben wasi be momani akwa ne nchen na kotu nsoro betona wo so nya sika ne mfangu botofre ne ya mame eya Mama Vic na gi mu nkyere mu nyina wa ne nchen wo fanko na homa tofo na 0500 680 783 0500 680 783 wana fra no na kotu nsoro mfa kwa chine enu me ne abesuma ne mire no edi amagye so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwade twa ba udi chikonkron be di no me ne Adwoa Agyei Sikapa ne mire yade kase be wasam Adwoa na Kwadwo wa fa Kwadwo vows de na nka Kwadwo vows de na ma o say ya tena si de ya ma tie fo na kwa ba na mo trans yo kwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso so se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananum hwe oba ma nananum go fom ba ti ya yegu so te sam me azim fa fom ade nananum se de na do be pie ha nana dedi kam mo trans DL News. Yamamu akwaba nansa na ebesha kasebo na se no breaking news bi atofom yentwa ye homra DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamu akwaba breaking news abato DL kase bopono so echire mi sen mi kase kopie mu ewo trantra ra wakra bopre matem eben eye Lancaster University no ewo wakra bopre matem ejadem ama shops ahudo bi a ewo chese ne trantra he no ejadem a mekese no edepa aya ahomate ye pam na nka ne chire mi se ekese no ayade adwuma yekwa mane akopie ma mekese no wonom etimi abo homade etimi adum janamom enya de amekese no empinfo de hwehwemu atumi ache de kudie nte nam so emeja no atumi kɔtɔ eye tantra he ka bopure mantem sesi amekese de enya de nipa biara atumi ahwere ne nkwa anase obiara mpo atumi apra wasa incident asi ewo tantra he na mekese ne yeboye homaden sanka yensa betumi aka odum jadwuma yekuru mu mpanifo no madin koma nanso yeba homane mu aboa nya de a wonum efa na ba Facebook no so ni wahwe Ghana de yedana sasambone ansi a yechi wokurom ha ni santi Tantra Hela no eben eye Lancaster University no eja tomato be make say eden ahye no a tete ye pa na yekote ne ahudo ye manager ne to ho no mo no etwagu ye ni bi
enti de ya hodo a woti ye ne nyina da esi ene Adwoa me no kase ya eja dam e wo trantra hebran ya e ben La Casta University no ene ja tumi ato amekese no edan dodo na ene atimi ahye na bla Facebook no so DLFM 106.9 eja na edere ya jesade hye edwane etimi ajomo krankre binim so yi omu ne ma nyina pa babi etimi edidwane afiri sempirifo aka sa otise onyonko eja to na bojo se bomode ase obesa nsuo na wodi asi wodi we omomode de omabojo se na konu nsuo sika de asi ni asemo trantra heda wie ikwa ni mire yemo ene eja da hoyi asemo eja hye no ntia eja no eto ntwae bra Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so bra behwe bio ahuno ebi na dimirika hwe ne kuku ne kaka na watama odi pe bi adwane afai ye na be won na ehia wo so bomode ana uyi ni na anya sa se du ho no mo pen 10% kra wunya krache bi na dwon ode ne se gu ne ti yao kreyim no mo se stores so keka stores bebere na ka ho stores bebere na ka ho ne gete mo asisi amekese die ajeta enti ade hia eja na ka mo ne de imam kwese ne yakopa every say de asie yi de Ghana no sese ne yenim ba bi eja no nsem no bebekwa kodro bi ko be de akukwe de ne ya ye den enim sanka tu atwa na so dane da nyina beda be so ne eja na bia san to be fufuro bi yenim de yakwa sukurum ha atete pa da chi bi mo se be bo mpa ma mo na ye mpa bo ne de beta akra na sika yento aso on yento akase wen ko piem o Ghana man penin John Dramani Mahama eden sem de atudwa sem wabone homoden apo asoafo so mkobọ ne jimadi obedi so man penin no ene matumi ko nkan emfama na memo ne ma entumi ko yipam wakasa kire mu se ubi biara wonim no aba odin se yo asoafo na kwasom no ama tirim ya wode evise babo no kra kan se ma tirim nya mode sa hohum nyina bra mo ho asema mo ne mo den se ya twere mu den e won kwa homanum ni santi wonim se won saka green letter ni bi Ghana man penin wabo me den mekwa koyo asoafo nti we de mate denne mekwadwu sika gumbotom anya bi de hwemabusuya de wase da yie Pamade na hu ni ye say asuji ada wo so no anya sim ko fize ko fitela ti wei abafa dwuma ma no tinkuntabo Ghana ni bia hwe kuntabo fafe ne nkyere mo wa wonim na abaya ba woni de ado waso ba shi papa firi say o mejeja okra Ghana man pani kyere mu say ena sa de yakono ade hye bi hu akadwa mu empema yekoi ebu amanwe mu kotena nchen no owra timatimi aba ya tata ni pakura momode Ghana sika na mikese danto masene ma mofa ha na ya Agyei sika mofa ha na ya Agyei sika ni wakase kire mu se ade hye bia mo ye ni sa manyokori mu ma ena Ghana man penin aba mu den sa mo so mbaji dibia mfa nkita mu nsam no mama ni nyi o chemsem kutabo de mo ne mu ntisa mo nim na sa mo nso mo kodi sika na sa mani du ha na mo dia danto masem ma ene ya mo ade Ghana man penin ya decide to jama kopia mu Ethiopia one Ghanaian community fo no ko hia na wakazi do kire mi se he mama ne nya kura visa suje pa dam so okrom ha no enya sem kumanti se na to so onyoka bojo se hia fa wo de ko nu nsuo mu tene amon ho mani agye na nipa wo ya disikanti yente no yen kwa kire mo hwa hu ne se mo so se de tie bia mo so mo mra be so nti se wo nim na wo be ko disika de a wa so ye be se krom ha no mo no enya sem kuma kwa Ghana man peni the same say e de tuja. But in order to do that, those of us in leadership must lead by example. We must be prepared to be held accountable for taking the public trust. And as I've told everybody, if you accept to serve in the public sector, then you must be prepared to answer to the people, because it is the people who put you there. You serve at their pleasure. And so I've been trying to drum that message home to all the people that I'm appointing. Everybody's excited and running, and have you got a green letter from the president? The green letter comes with a lot of responsibility and expectation. And I've said that while we hold those who came before us accountable, we should remember that we're also going to be held to account in the same way. And so amending the constitution, holding people accountable for the public trust, and making sure that we stabilize the economy and create the opportunity for our young people to. Nekwa bono ena Ghana man penin bema oboada John Dramani Mahama osan kire mu sem ogusu na ban ebo adwumaden atimi ahwem ema o man Ghana yesidia egu ne hwani mu asema mansa dwa so no ebetuma gya na so se be yonko boda bi se be ma ne nsa ka oba fofora waware na so akompa mu no ankosi agama ne nguase sei ene akwaba o chemsa Ghana sidi be ne ho abo ne ho moden aboa ma Ghana sidi no etime gya na so ma man yesi kasem etime akonkan ye pam Ghana man penin asan ka se kire mi sem
kwampa bi onam so betumi abɔ no homɔden abɔ na ɔmanga na mamla no so kyese party mi akɔ mebu na nya dwuma party mi na ɔman so soma bɛsom no sɛ kɔba sempo so fa akonwa nso mpo a ebetumi de fa pemia to na Ghana mamgo no atumi akɔ nka na ɔman na kyese timamufo no so ɛho atɔ ɔman Ghana man panin ɛde sɛ we de som yɛn ɛno kɔpie mu ɛwɔ Ethiopia. In a crisis, the first thing you do is to focus on stabilizing. And so that's what we're focused on. Bringing interest rates down, bringing inflation down, stabilizing the currency, dealing with the debt overhang. And that's where our focus is for now. But at the same time, to analyze the factors that got Ghana into this place in the first place and put in the steps that ensure that we don't end up here again. And so that would entail looking at the Fiscal Responsibility Act and strengthening it, looking at the Public Financial Management Act and strengthening it, so that tomorrow we don't have a situation where a minister goes onto the Eurobond market and borrows 11.5 billion over 5 years and puts most of it into consumption. Those are some of the things we need to look at. We need to look at our debt management department and strengthen it so that it's able to provide information to the public on what our debt trajectory is and keep it being below a certain ceiling. We need to introduce an independent value for money office so that we're making sure that our projects are coming in at the right value and at the right cost. We need to make sure that we cut out waste, reduce corruption. Those are all things that have to be dealt with, and that's what the new government is struggling with. It's DLFM 106.9. Any awoti ye Ghana mampene John Dramani Mahama. Yanto akasiabone so na Office of the Special Prosecutor edi ebe release a wanted notice chese ya dia omuhia eye former finance minister Ken Oforiata wo poster bi obe odibetu dwa ewe ya Jefo so me ne de tosu dunsu wa fimpimienu ne aduonunum no na chese ya dia Mr. Oforiata ni din eye ni picture ene ni personal details eye ni date of birth ni age eye ni eye color ne ni complaint chese niama bebre niama efa ni hu ni na ya de a o ma chocho e de aka na chese o fa from crampo na e wo so mo nsa etimi kano a o mo chese ya de a ne ho bon we ye kata hye ni proye bi a eye nhwehwemu o mo ye no mo hu se ne ho agimu pan ne o post bi am koye wo X eye Twitter no so no eye OSP HSA Mr. Oforiata ya de wo so oba no mu bisa ne nsam se ne be yo betimi ama mu aye esan se ba strategic eye mobilization no fa GRA contract ne ho a ya de ne hu bo mu sanso na termination of the year ECGBSC contract no eno so ni hubo mu ana sika bia no so fa National Cathedral ne ho no eno so one ho ehyemu a chese enya asam keto eba ambulance procurement eye contract ne so a ni hu jim na chese ono de kata hyehyɛ ne proye no ni hu wo mu papa na enti ya o matene se ya de obewo US mu ba kwa na se UK a o mo chese ya de bo o mbebo modia se ba bi o hye bia no o mo nsa ebetimi aka no na special prosecutor ye kisi ajaben e wa bro kasa wa press briefing na se ewo Jefo bosom ni de tosu dumienu na o kire se ewo second Oforiata bo ne homodia na oba omanga ne mesan se omu wonsem bebre ewo so omu bisa ni to so oba de ye ne bia no ombre san se ne lawyer e de letter by e be kire mo se ya de a ne ho emfa ne kakranti no oje ayarehwe ana mo kire se da bi se ne niema ekono ewo so oba ne homodia na osa ba Ghana no obeyi nsem ano san se ne ho bon wo kata hyehyɛ ne proyemu a enya asem keto akranti we ne nsem a eye Office of the Special Prosecutor e de abetuja Sikapa nti Ken mfoni na da Facebook isi Ghana for momra why momra Facebook ni studio DLFM 106.9 enti senior man aka ne Ghana ye photo samfo ana ne mfoni da Facebook isi a we try to say wanted special prosecutor name Kenneth Nana Yaw Ofoli Ata ana wo kire me se na woda no kra ne date of birth no eye obubu obosom de to sonson Enfempem don crown any aduonum wotwe 7th November 1958 and was said nemfia no so ye aduosiansia 66 years na wanya the gender and okyem so ye bema en nani aba no okyere se eye tuntum en ehwi a wa ne tire ho so ye tuntum yo ye da ase en was say akyere me se wo hwe na husuo nso a oye brown ena babia isi ehwe me se so babia ebetimi ahu ne pa ne de United States of America USA and of United Kingdom UK ehonum na senior man Ken Ofoliata OSP tem se ehonum na wa question ti sia de
wasan wa wanted bio eh na ekisi Agyei me wa fa asi na hasa ne kenofo ya ta sum na no wo yin so na hwan na hwan se o kire mi sa di aseye mpoma na mkofa ba ye na we kisi Agyei ya wa fa asi kenofo la tanso nkre ne kire mi sa sisi ya ne ho mfa no entiamo na wo no wankwa ne se bia wo dwane sa na ne legal team no e ka se wo kwa akwaja yare aba enti dia ye yemmo mpa ma na ho nto ne ntema na unhu ne sa yemmo mpa ngwa ne ho to ntema beboa ebia no so wa no ye bia na kwa beyi Ghana sika de sabi obi dia moji ya yepe because o ma na ye team no ye pese obi a ho to no emomo no momfa na kwanse bibia ntumi to din ze odi sika nko ade a monji man ye sika no e kura ne ye ho kire dada wate ase enti ye mom pa ye makana na ho to ne ntem why Yamakadeleko. No, I didn't queer. Father, in the name of Jesus. Yamakadeleko. No, I didn't queer. Father, in the name of Jesus. Sika se ya bompa na ma na wie ne ho beto no etu enche ne ho beto no enti we senior ho antowa na se so yale no am se ye huhuma we ne mpa ya boa ma won mire we no e se de tie bia se ho timi to enti senior won pa bo na demo sika yanto aso enye OSP nko na akasa yanto akasa bo no so a deputy director of operations ewo presidency ono kwanso na kane no na oye otwatwerefo abedi akire edema ndi Sammy Adwoa ne den de Mustafa Gbande o kire mo de kokobọ ekese edema o my Ghana aka na photo samfo Ken ofoli ata ne din nyina ya Kenneth na na ya ofoli ata o chemse openi Sikapa wadwiri paade ahya de to no enyeska kuma ene wa ma Ghana fo akwa bosia ena bosia na ba ye ne mpo ono akasa chemu mie na odefa ede ayo ono akasa ne ho ye ede hwe na busia ma na busia ni age pa na Ghana fo de esu ne bra ena yebo o kire mu se sa na monto ya Kenneth na na ya ofoli atai watoi omo ntiase ne entiase china da babi o hye biara sabi mpenifo ase sa no ma owusuru mpo ne takra baba fo mu nti second ofoli ata opanwanimu yada on free US emra Ghana no mfani kwa jina court na asem no onyina no yehu babia susan ade bode ho no befa sente sadia na senku pa mfefe na kanofoli ata so owu mpo ewo asupiti awo US mpa ba ko pani no mpe na danka se ede aba Ghana kwa jina court ama court outumi abua na ejatenchia na yewe na kwatum sabaye betrimi abona Ghana de she omudi o mani sika no ayensa na ho de ma wonom Mustafa Gbande kirem se sana montu akwaso na make se Ghana de she bi du o mani sika matemamufo na bre no omo so so danti kania foli atai sa wo pan mani ya da si form na bra bayi wa no sente sa pa de na nyame amfefe na wu a sa de tie bia no ye de wo no ba Ghana akogina court no mpirifo buate na akwa de afiase sa baye akina bie no ukọ na ba sa sika na wadie no ubetumi afi na wodi aba Mustafa Gbande na numu nsem no enie OSP's declaration of Kenoforiata as a fugitive is on the mild side, more than what President Akufo-Addo feels right now, as he is home. And so, when people begin to question military involvement and use of military, I don't understand how you want to speak to the issues when officers who are posted to national security are all military officers. For me, we are yet to start the game. Well, those are for national security reasons. I don't work with national security. But I'm saying that if Kenoforiata, should refuse to come, every measure will be deployed to bring him down to this country. But if for any reason he passes on, his dead body will be prosecuted and jailed, and every stolen money belonging to the people of Ghana will be retrieved. Look, it is not just an agenda of government. It is a mandate. If we went to campaign for us, monies that have been stolen from us. Kenoforiata is one of them. A minister who have used his private companies to do financial engineering for government when he himself is a finance minister. How does that speak to exonerate a minister who sat down and electricity company of Ghana was given to few people who have managed it for months and have chopped the money and he never took any action? Are you not paying high bills for electricity? Let me assure you, if tomorrow I, Mustafa Gbande, and I say this because I fear to steal what belongs to the public. I will never steal public money. If for any reason I come into contact with a decision to do harm to the people of this country, I will reserve to be poor so that Ghanaians will respect me for it. Now, if you go out and you interfere with the livelihood of Ghanaians, don't you think that you lose that right, that protection from the Constitution? If you don't catch the person, how do you take him to court? If the person is harboring
documents that will be used to prosecute him and you don't go and retrieve him, how do you take him to court? Does the court arrest people? It's not the duty of the court to arrest persons. It's the duty of state agencies to arrest persons who are the branch of the law, investigate them, establish culpability, and then take them to court. So we haven't reached there. We are at a point where an agency of the security service of this country have invaded somebody's house and they are questioning the use of military. And my question is that should they resort to using vigilante in the arrest of persons suspected to be under investigation? Any awoti a deputy director of operations. Ewa yang mampeni John Dramani Mahama na so ye. Onu krenso na kane no na yo twetwe fo peni be de akire. Edema NDC amanyoko no. Mustafa Gbande na Sikapa ensem we no enya sem kuma o se Kenu Folata so ama na se sabe nyame fa sa ama so ogumpo amono ne mo kokofa na mu na ba ne de mu na koginem e wo court ne akodi na asem wo na mu ni besi da akasa na minimo no ebi amu no obenya lawyers ana wanwa o ye misa kan se obeba na ana me misa ehu hia ye misa kan se de aye o mo sa de na wa mampo a wa mu no se nyame amfa sa ama na ofiri mu aye de wa mu beba na we no senior wase wo kan say ono ba fu fra da pen e wo yiri achi Over my liar. over My liar say bet my sir. Me too yes sir. over you a liar Me oba de on te won aya de pama na won kan oji bone enti wo bukra de ehum so ba dada na wo ko fo ba bufro ono ba fu fra da pen e wo yiri achi over my liar. over My liar say bet my sir. Me too yes sir. over you a liar we can say we de emfa Bad omba. David. Na opa. O se en kanjam se ho do ne ntremontwen ne hoto na obeba sika Kwadwo yenkwayanim Yentu akase aboni na Minister for Food and Agriculture Eric Opoku edin sema betuja say ade aban ebema koko akuafo ne 70% ede ama world market price no ewo koko na omubedua na omubetwa na esan say ade a omne koto aban nanim se nka onya ne 60% na se say de ade aban se obeye ne 70% ede ama wom esan so mo pese mo nhye akuafo ni nkran no mo ntimi embo adwuma yie se ne ebe ya o man Ghana sise position ya yewo no ye ne was second largest producer e de makoko into on pese mo nhye mo kina se ne ebe ye betimi agina ne naso na koko no akuafo no so de anije ebedua na o man Ghana yetimi akoyanim na ye minister the announcement yi ebetu ye Facebook o memende twem no che se ade aban ebo mo modern asa agriculture sector no o mebo mo modern na koko no etimi akom anim na akuafo ne so etimi a producer ye koko ni bebre no matimi abo man Ghana na yesikasem so no etimi akosro nti aban de tu omo ka bi anim se ombebo modern na koko production no omatimi amasika ni mo yedu se na be ye akuafo ne so benya bi edi etwetwetwetwa mo ho nto mo di nsem se etuja. The former Western Regional Minister indicated to me that Eric Opoku, you have the opportunity now, increase the producer price. That was what he told me. And I said, Honorable, I will respond to that. Mr. Speaker, my response is this. We are fully determined to give cocoa farmers more than 60%. We want to give them 70%. But they know they have set a trap for us. The trap is that in their handing over notes, they indicated that the cocoa board owes their creditors an amount of 27 billion Ghana cedis. And that 5.37 billion cedis is due for payment this year. Mr. Speaker, what that means is that this year, if you get the money, set aside 5.37 billion to pay for the debt before you proceed to determine the producer price of cocoa. That is what they have bequeathed to us. And so it is surprising. It is surprising that after creating this mess, you have the courage to mount pressure on us to increase producer price today, while at the same time, you are urging us to go and pay less. Mr. Speaker, I am making a contribution to statements, but because he invited me to respond to that, I decided to seize this opportunity to let them know that if Ghanaian cocoa farmers are unable to get the 70% they deserve, it is because of their huge debts that they have given to us. And now, Minister for Food and Agriculture, Eric Opoku, and our chair say, idea cocoa price, and say, or more than 70%. Yen twakas yabon se fanko piemwe ewo finfe matenum na me kasabaya bia wayan finhia no edu enum
ne din emetodwa okowia sika 41,000 Ghana cedis ana afenso gold bi aka ho no edoso ye pa gold no yantimi amfa ndodo antimi amfa ntudwa ewo twifu praso a eno no eben twifu ati mokwa eye mansene mafimfire matamum na nka na kirem se aban no kofa sika no owe ye pe eno no ankasa ne boyfriend so kan ho no o so okra chodo enra me wofa sika bi ode ma me ne mu ode pasa no mandam tin se de agro na ye no unim se sika ba me ho a ayi oba opani kuno mintumi ne nyina nte ene ya wosu sika ba ya 15,000 Ghana cedis fasha ho ahun kofitela ena nka we ni saka ya anka wate denne wahunu o times kan ne boyfriend say no boy we dey atunti won so gisika na gay boy so gisika yi na nka na kirem say post for to me declare abaya we say why you wanted ena mo dey duemu san kakra enkakra sara mo dey eye arrest warrant ediko pie mom e wo ye eja no wo infantiman man senem e wo central region we dey mankesin nim patem ye dey majesty abaya we nes wakwatam sika ne sani we dia manaka de say yi no kase no onanam kwene na obu ni pansi ogina ni saa na Ghana for baka ya eye CCTV footage bi ba bonten a e kire mu say abaya we ekowura shop uba Facebook no so a DLFM 106.9 ye video na to so aba be hunu bi e ma na abaya no ewie sika no ene odam yi adwonko ye so baby drawer isu saa yi sika di free ni ye ensem okra yim ana abaya yi okwa na asemasi nyina ne say okọ babia na shop yi wa mtudodunto gold no ana wakache nipa na wo hwa shop woni say we dia mesra wada wonim me baba to mercury nte no mo obi we ho ena nipa ne so ye wo bi na mo nya abotre na hwa ama na me ba me to ade wo ha ne maba abante nipa ye pe onim say abaya we dey 15 years dey we dey ontumi monitor mo po enwia sika nti opie free shop no pa babi kwatena ye ho no ma obaya e ho no ma gi say ta abaya bwawura hanom etimi abiebie ne drawer ni magi sika baya 41,000 Ghana cedis avinsu gold bars ahodo on watam bebe na timi de adwane kwa abanya sem kuma e ba ne sam benefo se da bia sem we de ye ntena so ndem ba moden edikra abayi why wanted make sem fanteman eja positive Kwadwo sem ko abayi kwakwa gina court na court atena na asem no so e ba ne sen na hunso onso abaya kete 15 years envinshia tunum edi pa na ha unti a otum ko bawuro bishop wokotem sika 41,000 Ghana cedis edi na diska koye ndikoto kire se abaya nkodem anaso nkokwa gina ma na mra no eni ni nkodi every say obi shop wokotem 15,000 anaso 41,000 Ghana cedis wokwa ko wi a edi pa na abaya we wojenti sikapa court ache say abaya wa hwe ba ko def yase on them enti positive ache no on them o ma ache no enti Ghana ni bla Facebook no be hwe kro no sade koye eni ho Facebook no de ekoso we eden kra na be ma akola kete sewo akwakọ wie sika eden na odi sika ni yesese mpenifo kra te ho kola ke oba besia 15 years na uni ma de ha me kakra no sika no odi mu 15,000 na koma no boy se wonje it's a pressure no ene phone so ahodo bi e ka ho we di dwa de akoma be ma no on them ana ye de yanhia bi ko be ma no kra yanche no ye tiri na anya na be ma no yanche no yanche ko no okay DJ Hitman kura dan ko wana kan ho ka for disika bra na nti na boys no mesro say obi de acha de bra wa ya bisa no because wa hwe o girlfriend 15 years 15 years penis we tumi akotem sika we di bra wa nti wuyam nhyewa na me ade amedwe ho no say we ya bemu a na wo mpona enfinhye du numpe na ode 15,000 abra say sika we ode abra say jenisika na wache ode phone so aka ho de abra o bisa say adwuma be na okobo ayi obo game ni bia na game be ya enya betting no say na ma ni tabio twa papa na nka anya na wiase na asa ya nka kola 15 years for the trimpna ama atimi ko wiase ka de koma umpna yes na mpana twena kura ha wo akola 15 years anya wiase na asa ya woni na die defilement utimi ko da fiase amochi oni be mani ni na o machi boy na ka ho nti no okogina emra no wakwa akodi se die nti no kofa 41,000 Ghana cedis ne de koye aka ne sika 410 million esa kofa gold sika ne yentumi modin e dawson pa wasan de ka ho na esi sika na mo de awie enti onko dem ohu ana ho ni se mo sika ne kura ye na ma ya no obowura wo shop be ye no so mo na mo ko gina be for 10 ano so mo top pressure ma ya na aba no we sa na onam ho sa no bra be hwe nanim
abaya kete otumi akwatam 41,000 Ghana cedis edi bia koma wo boyfriend se wonje enti memu na maba no se this kana bla mu bisa mu se munya no wo hen ene maya no so maya no bebre nsusu saa someone say maya no dey say be man na de ba dia eno de aya na nsamo be man na de ba wo boy wo 15 years na wakwatam sika be 41,000 dia ba fi adwuma be na wo ye eno ne de nsamo ho but one say be man na nyinso na onim so ye adwuma but oba na onye adwuma o discuss ya bro hu say bia ne maami no kowia no ana hwan umbisa no waji scan say wu bedi wu be enjoy yo enti we say be okwe de ebinifo se sabe unku ja nan a unku awudi a unku aja nan enti eno anu we de aba no ono nkwa nkokon hye why enti mu fa ne ntum na echi no hwe ade a wa ye den better Sikapa Kwadwo to asoma yenko yento akase ebo ne so na tememfo bi omo wa blekuma not constituency ne wa nkran pimpiri mantem ha ade nsama betudwa HS obi a enka na komanto omoyam esanse ya ade a Rabna Obin ene ye ekua free ye akosi ya billboard omo kire so mu na omo di nkunim e wo mpesua ne so na emom enya ade a isimpo abe declare say nipa we asumasi na di nkunim ana asumasi na di nkunim na emom omo akasa de omo akwa akosi ya billboard omo kire say omo ana omo di nkunim na bra ye collation process na ekoso no menteme ho ase ne basabasa ye bi ekoso enam so ma ye isi etimi jai omo jumedi omo die sanse sen komanja ya nkandie aje omoto anananom ewansie do ntise ane de anya ade mpo na omaba be declare say eye Rabna Obin anedi nkunim anasa akua free ye na emomo do makosi billboard na omoda eye omo koto aba no asese eye ade omahu eye esu ewo mumu no mato aba na de ama wom to omoda omasi ye papa asisi ano se na yakoso wo ho no enya asem ketwa na tememfo ni bi abetro ma adwe kase de akoso ne de wose omunya abotre no moma asumdwe ekoso waye ablekuma na oto anya saade a ntokwa ebesi no enya asem ketwa ebi nso kire se ye political tension pa na esi wo honom a ema impuntu a wose nke nkoso waye constituency honom no entimi nkwa no so ha adwen ye papa nti isi mbo ne homode a no be declare results no FM wo empremprem de ya de a isi crampo emfa ye date anase de bia embeto honom a enkire se ya de omba be declare results no omu chire me ya de omu twan ye security clearance e de Free Ghana Police Service and san omatimi abe declare results no e de amawom sisi ano ye ablekuma na constituency pe any constituency ya to abawie won fimpim menu ne aduoni na anim ye ntimi embobo aba no emfa emawom omu de nsem say etudwa any summerini mpisi merini parce que ndikre aban ya to once well use mun twan ye ndikre abano so be peace ebeba ablekuma not the electoral commission has to work on this to declare the winner for the voters to know who their leader is, because when it comes to development, it's the leader who will lobby for development from the government and bring it to the constituency. So now, as Ablekumanov, they are orphans, they don't know where to go or who to talk to. It's not a good thing at all for Ablekumanov. ene ya wuti ye tememfo bi omo wa ablekuma not eye constituency ni ana omo kire se e wo se omo ka omakoma eto omo yam esan se se na Rabna Obin ne akua free ye no omo akasa aba monta be kire se omo no ma wini na emom ye this ye easy for embe declare results no emfa emawom omo nyina wi ne obi aso wa ense na apai enti ageta e wa ablekuma o we ye me ni e ho no ma asem so di atete pa o Sika emere konti wodi ebeka ho asem akire ebedi wo nkomo why ade kura moji no wonti asat na ye ni parliament anase parliamentarian bia wa Ablekumanov no omba be kire okruma yantu akase bo no se nsan ko fifie matem na hora mo nso de agada ho bio na ade hye mo twifu eye media mono ewo twifu atemokwa mansine ofifie matem ade ade sre ade ato Ghana mampani John Dramani Mahama and vinso mo ka bia wo manim sei ensu amonom no ho ya de papa pantie ne ade hye no munyam 220 aban bramu nsu na munya ensu pa entimi enom na emra de ya kase bona de se twetwe kono mo kire mu se ye na san yimpo ohina ono na da kora no mpo kono nsu afa ne yem ohine chese na adwa ne yem sam wa yese boho chese nya ko padum ne fafia nko mo hine mpo aka watimi ahwere ne nkwa ade se kire mu se wonu mo asu anya de ampanifo te omne senti wonu entimi tuna kronum entimi nwunse kwa evisa so to aba Ghana to amutua benisenti Ghana mampani bo ne nya bribi afiri se wanom entimi kronum ya media amuna de hye no so entimi ehwe mo kwa ade hye yi kire mu sem omo sra aban animanim yada evisa so na monom ne nyansu pa
asa betuma nsu panom asa wo sore ahomache be se no miensa no nan as what make say nsuo etuma nsu panom na mum se wonim na sade ya chepa na wo kwa nsuo no sabe akwa de se mpre ko nsuo ahun na di brika nti wonom pe na akwa fanya de ahodo bia de bra mpoten woni senti Ghana man panin de do de emo ye de bra mu su panom no mte sa pa de bedu babni wa hwe anipa ba kompo entimi enka media mono mensenem ewo atimukwa ewo fifi matemu wamoje mere edo makosem edo tudi e kasebo enim ya dubi agba manka teacher me ko class no no ma adi sunu ko ma nyina ye papa school for teacher from ba no ko pesa wo mo san ko de besra ba ana se mo am bi bo bi amwan tie dia de sere eto eye aban nim biem ene ankwankwa won sem wo bie se omumeye media mo emwa na omunsusem no yame nim nukure ni anu ayedin ama chekere fo mo ho na anu ye ko education directorate enom ko din ko mo bebre chefo ndi complain ko se ompese omu free ho na school no yetune jejem na yetum esa nso a emwa eye mofre ho eni nti yesre se ankwankwa wonsem obie ene aban mo nkeka ho no muntum mebuaye na media mo nkwala ne mpeni nyina nso enya nsuo ne benu sansu ya he ene teacher fo ne mpanyimfo ne mofra kuo ma medi mo man yesan no se wa ma hantama anadwe a woban wabasa teacher wo twen wobasa crowd ko aje odekesiwa ma de chisu ansa wa sono so wa no so sana de obaye wo da ya mo fa bra won san sa ya wonuma wiye anda ya na otukura babo nu bi ne ba ko totoro tra ma de achi tinya de no nya no manga anka zi jet no ko plazo bi sa mo se sa me ba na university ne oye teacher no so ma kira de no bonu sansu ye mehwa obaye se wa hwe su se teacher fo ba ni so nti o mo pesa mo tra headmaster bi ofi ne wa ba obonye nso no onye nso ndware na ba ne wa kira nkwara de ma yi obaye den ena wa kira nkwara de ma wa yi eni a woti ye aya dehia wonom ewo media mono ewo twifu ati mokwa mansenem ewo finfi mantemu we na ye gina we so na ya dan ye ho ye ba kase bo de aka kire beti nyina de afri wonom e de asomo makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchira wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi yentu akase bone kwabunu komwe. Ewa nigidie kasemum. Eye legendary highlife musician Charles Kwadwo Sammy Adwoa bon man say Daddy Lumba. Odensma tudwa chiremu sem. Jankopon ya toma eye obenim bosomedi ya nimu mekire mat bosome no ne de di kan pepepe odonyum sunuku bi ba bonten a enyum ya odo honyum na enyum no emme de pasa no mana ma enyum a wabo nyina no we yi na be ya enyum a ebedi twam ye kuram ya papa Charles Kwadwo Sammy said tudwa chiremu sem oya na adwumpo senka ja vast day ya ba ye na yo je fo bosome de tosu dunum na oya na adwune senka ni sho be bo no nko ne okoya na ka enyum no de atum na ka Ghana fo why surprise munyina na munyina ka mo ho adwum papa na so kire musane manager eka cha ne so senior we dey sra wata enyum no mugusu a mo ya video ni nte no bomode na fa hye su kwatwam frigim na twan yakopɔ ya adoma obenem bos mada etoso enasa ne dadi kan no na wa luzi enyum na Ghana fo nyina te den ne sente ya papa kire musane yakopɔ ya adoma eye match bos mada dadi kan no odenyum bi ba enyum na ode ba no epantoma ebaje unsem ye kuram ne papa ni said to dwa emra na no memi na etwa mai na eyojefo wo ne da toso eye dunum emfempim mienu ne adunum mu awo mra eye Valentine Day with Daddy Lumba eto dwa
ewo Accra International Conference Center yeba pepper for me live aye concert na se na o kire mu sem dwuma de na wo di na so na ni ye pa na do ne fans ne papa ne senti na nya ne manager pampo de anka na me de anka nyoma no ko pa honto makram yeba pa ka se kire mu sem se de do ne fans no ene nyoma ba bonten no so to nyum we mpo wie na the fans na ne gina sempo so koda ne wansori biewa wawe na dwuma odane nyankopon ase ene ne fans ne nyina so ase afri se do mo de adon ne sompa Ghana for de asom no ena no so ye pan se de ba paka se kire mu sem oda Ghana for nyina se wo sompa mo de asom na dwuma di a mo de se ne nsa no wayenti ne nyum we aba bonten so ne de Ghana for mo nya ka de fi se 15th anasa eye first match no enya sim kuma nkrabo premantel sanyo no be lanche no ne fans ne nyina da na nyum we ebaje mu se ba practice Kwadwo fosi ne sem we e de tojo dwuma di na ase emu kire mu no enie enka enra eye Friday enka me surprise Ghana for nyina DLFM 106.9 e ka kire se me to me bo na ye video my new song eba out mo tie me odonyomo a na so de eba no wa obetia want me anya bibianka no na free wa o mame 106.9 this is the only opportunity for me send me invite momo sem kase enfama sa kodie and the wife is in the house momo sem you know what time it is yes I wanted to go pay 106.9 God bless you. Ne kra mo ne papa Charles Kwadwo Fosu aka Dad Lumba e kase na o kire mu say sa akwade ade a waye no eye ne wanwanje pa firi say na nwumtofo mbeto nyum odwumedie na sa no memenda no na ne di nka ho na nso one ne ho kafo nyina be pie adwumedie na sa ne ho donti o kire mu say Ken Shark odawase ye pa afin so o kire ma na nwum ahodo a wato nyina no enwum no onya no anopa onye na wiam de so ma Ghana fo da no bo mode kwaye no nyina nso okwato sa akwade otema bebia na nko no ankasa record na nwum na okoya o se ai na brante ho ofe pa o ena o sa bra ho asesa ne send o kire mu say sa akwade se de obre ne ho asema ne de yakopon hia sa akwade no mpagya ne ya ne kase no ma ne magidi kase pa wo mama fi say sa akwade efitim no hu na obre ne ho asema pem sam na ye kase no enyima wato nyina chi no da so bre ne ho asema pa kire mu say ade sa akwade ye na na mimi na etwam yakopon wo hia no mpagya no no nya ne kase pa no say papa de nsem say e de tudwa e odwumedie na se thanks that in an issue of a Shawayama Yena Yatawasi Sakodi Tawasi Papa Mekaise enemuntieni Mekaise ni hu abranti tembia anajo emsen microphone anajo nkoa enanemiye enti anajo mekotono wo tema meko abranti handsome guy but debia no aye quiet so one day na me busa na no asem ade chi me koye no ena kai wa say wo ba no a woni din komo no wa ya de bi egu song no so na kokokutie in fact sak nyame nshira nyame nya okase onyame nchire na ho odin a obetumi a kire wo so efisa wo hyase ahobrasim na me say awrade do be pie ento ekasim pa mo sam kase masa kodie obedient to kase no ano no moya de Ghana for DLFM 106.9 Ani a oti ye papa Charles Kwadwo Fosu Adwoa Agyei na ne say Daddy Lumba ana no me nei Ghana ye destiny babia sika sa o de o yira wa agro na se manage ye wo manage sada sure ne de ko kama na metie kokko ye Ghana for mama de mo agya mo ho papa na enwum na eba no e papa se mo de pasa no manom na wonim nyankenka Ghana for adwenche ne yemra na yenko etiefo ne chenko fa so fanamla kofi parliament em se Ghana man pani ye bibi fa galamse ne ho na ye brapa odi free eye agona wo bikuma apa ye da se awuku don first time wo kire mi se wo hwen live we di free community 25 tema no chem se ye bo adwumade pan yakopon hyan yeso ya da se na adwen pan hene odi asempa da second o chem so hwen live na delek ayete chem se kase bo no emo de pasa no manam yeso ya da se Ghana ni ya ba won chen asemete dwa no ye mienu
Yaba pachas Kwadwo for switch him say nyuma de ba no. Nyankopon ya adoma match bosom de di kan. Ebe jense mokroma. E dey na wo hwe animo. Na nyuma na de ba no, ese mu be ye de passa no manam. Na nyuma wa bɔ no we ne yodo ho nyuma bebu odo ho nyum nyina so Ghana ha. Ebie nso adehye mo wo eye twifu atimukwa media mo no hene na kɔ no muso ma na fa ne yam ti. O kirem se de wo gye na number sa basa na Ghana man pani ametu nsuo pa o manya nsu pa no ma hwe bedu baabi no ye ntia sempa. Ensem ye ni we Ghana ni wo se ho sen 053405019 053405019 free 0593406565. Eba pa nyom na de na aka fa ho na nyum we de daddy balance no if you anya de obi abetena ye nyina ye kwa ase. Hello Majo. Praise Baba. Hallelujah Kofi ma ashama Damon City ma yentie o. Of our name o se ye papa wo. O you be out here last year. You see I said last year 29 March no me boa. Yes sir. I say come about so buy me boa. Pepe. And this year so first March me boa. Sure. Mano, nyame ehira no. Pa. So, although no we knew, but we knew all right no. All kon nkokra bom no. Afia say no yi latest na eden. Aba. Me na me ka kire o. So that nkola ni na ada. Ana on still na go so trendy. So that say. Sure. Ofa nyame ehira pa. Me da se pa Kofi ma. Hello Majo. Praise. Hallelujah senior udina bia kasa free. Set akumo no ni. Oh, Mr. Set ani me yentie o. Oh. Eba pa de nyame ehira nyame mani kwantintin. Jakupa che na de pa o. Sale tie. Kwache da de. Ye me tinu nyuma na se bibi ye me. Jakupa stand see ya no mani twa 150 emayen. Okay. De bia nyu obejam bia etu ye fune san abrabo. All right. Uni nyame nya adwuma. Me so me da se pa. Hello Majo. E pa che o ye ja. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Kada one. Oh, listen. Ba dako. Droba achem edukru. Senior me yenti animre. Na misao. O abasupa. Me komersia fa wahene na wakoni misuna ne yem etu. Fa ne yem pa. Na me pese me kan kakra ne se. Ye be sero. Se na odi kan no Ghana man pa ni nkere ne nkohwe ne mmom. Ye be se Ghana man pa so ni asase ayemfo ne won sase. But se woden sase bi man ni pa bi anase wodi tu ajadi bi amfata won fo han to won ka bi. Won se you to know. Ebe fa na se yen kwam na wo yimu na wodi wo mu. Nti ye no insurance fie ya insurance nya ma ba won pemfo no won ni. Aha, ite be sere on bibiri ni eken yi na yen kwagye won asementi. Won fo ne se na ye mwa na yinsum. Yes, yeah, that's a price senior. Hello Majo. Ejo so na want to say. Chidi apanya ko pardon na nso e. Na me adom boko. Openi be udini be akasa free. Sammy and the Kwadwo Frimpong. Me say ne say ne me yentie o adenta. Me say nyame hyira Lumba. Amen. Me mane kwatintin. Me ye twa na e ma ye kura ye ni age. Sure. On the system na me so na me tie me say daddy abonum enyum a enya nyum papada. Nyum bia Enquires ene awosen. Nyame hyira no mane kwatintin. No mane nimpie. Na adwe nyame de amano no. Oma hu ne dachi. Na de be mu so ni esan de itwam. Nyame kan bedi ho. Ni ye twa no soso. Dana se. Oma ba. Yes ya da se pa. Hello Majo. Ni o bla. Senior Odino bi akasa free. Chabewu adishie. Oh, champion man himself. Nyame Kwadwo krom. Yeah. Oh, okay. Nzina me ne wa. Anyway, Chabewu di se konkron for me no. Sa pepe. Senior me yenti animre. Yo. The Chabe boss, ninjum na dey on the first no. Okay. Ye bomb pie say. Yankopon ma na hoade. No omani yini che nkwatintin. Afi bia on fa se ba kon kana se ho. No yini che maye. Ni tumi yen dinanda mon so. Yes yini che. Wa ya de papa amaye. So that's it. Ye da pa wa ya de. Me se me da se pa senior. Hello Majo. When Timmy nyina so facha me na yemfa yen last call if yembre no. Ekwaye pa na DJ Hitman o metena se na wusuo awoso no. On fan to aso fam. Hello Majo. Yes, I have for dinner be akasa free.
Good evening. Okay, Mpacho Menti. Oh, you're trying that you're trying to pie and so they did your daddy found one their brains. You're trying. Jamila said, "Say, dear. Son, I need the na wadafu ba kono wa you know. What's over here? There, Shama. I can't answer me, Chian. Why? Oh, Sama. Your friend is saying, Pokia. I can't say when them Chian. Right. And the other party, Ajawa, and some pa, will be on to me, you do Ghana. Auntie, Yadas a baby. Jamila could tell us what you are, and I said, and Yabro, and me dog by Pamisum cry. Or some man can't try me, I do a baby yammy con with you. Or some can so China and no woman surprise of Palma, Sabia and a sour honeymoon on our journal. I want to ask you. Auntie a Sika, ye DC, na Jumadiano, Oko hey. Some emergency being so I him Sammy wa crowd yeah. Oh yeah do. Me family one kasa. But me program bi en ho akodwa Ghana ha me hu no say so sina na no de ayekoyi. There be. Me kra me tie akira me hwe sane e ko. Ya papa de nyame nhira no. We ba bia ne mfia dompo no kura mic no. No bu ni mu. Na ade o ya papa ya mani je kese ne se ne fans no. Omo makwanya backstage ne so. Ene ni twonwom e the microphone ma oh Charlie. Say Kofitela say. Na Kofitela blow crow platform so. Afi be bu ni mu. DJ afi ba no that form ne zezenia sapa what nice say so sabi otwa janka waka atachim. Nya se kuma kra. Afi ba just nya sam ketwa wo ho sa da no. Na ever pa say ade we na ne je ho wa ho. So the maka kire me say aware ne de nyame amfa fie be den. Ever pa say we na ne je ho pa. Shegelege. Yes what nickname no. Shegelege. Yes what nickname no. Shegelege. Yan ware. Me bia no adi. Me ka shegelege awonye so no no. Shegelege. Yan ware. Me bia no adi. Na mra ne no. O ma ne asai. Di agolo basa. Aya unje ti bi so. Eh. Kofitela danfo ba ko na watema no. So nim ni din. Enyo no kra we dey tiwe. Se pa me for dey see yansa. Aboga se no so ya bibido na bia na. Wo ba wo yo ro fa wo dey be hu comfort. Wo ni wani musu odwan. Wo ba wo dey serve here. Eti se obi betala se e bi opeso oba so fere ya kwamba na. Obi enu a wo fe beti akwa ba de si adotobi. O fere sei. E ka se bone ye de asi. Ye sore so e ma DJ Hitman be funa ko nwa na ode. Awusu awoso kopem non kro akiri pe. Na say journalist abetena se ena nya se mukuma kura poni se Kofitela tie akonwa mu de minsu akiri kura fie be wura papa ne se mo kasa fidie no e kwazo nda he ne ma basu ma ne mre no eye me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi takwade Kwadwo krom de se konkron aladwo ne mpon mene Adwoa Agyei Sikapa Kofitela de kopie mo Facebook no so ana venso Madam Mebe ese kasebo no etemani yesori sui DJ Hitman mbe fana kwamwa ne tie we na tie nsema hodo a senior man oka ede afa Hitman ho yema mu nyina mu eni tie ade hye DJ Hitman oh heterodo